U jednom trenu je naša općina nama omogućila te kante, ali moj doma, to jest moja mama, i nije baš bila sklona tome da mi sad recikliramo otpad, kao razdvajamo, kao to će zauzimati jako puno mjesta, jako puno vremena, ako će se s tim mučit. I ja sam onda jesam odlučio jedan dan kad je ona bila na poslu sve pripremiti da mi počnemo to razdvajati otpad, znači stavio sam kutiju za papir, posebno vreću za plastiku, posebno za miješani, s interneta sam isprintao neke papire gdje je točno pisalo, ne znam, Tetra Pak ide u plastiku, to sam posebno počarao i stavio iza tog mjesta gdje mi odvajamo otpad. I naravno kad se moja mama vratila, ona je bila kao u šoku, kao kak ćemo mi sad to razdvajati u jako puno vremena, samo gluposti, ali ja sam bio dosta uporan u tom i rekao ne, ja ću odvajati, ti ne moraš, ti baci u miješani, to sve ostaje isto, ja ću sebi odvajati. Jedan mjesec, dva ću valjda napuniti tu jednu kantu. I onda kak je vrijeme jednostavno prolazilo i mislim da to je jako važno reći, jer mi mladi zbilja možemo napraviti tu neku promjenu malim koracima, je i ona kak sam ja počeo odvajati otpad i ona je počela gledati, vidi, možda bi mogla i ja početi, onda samo jednom je znala me pitati, kao, jel Tetra Pak ide u plastiku ili ide u papir? I kao, malo po malo je ona počela razdvajati otpad i počeli smo to doma razdvajati i sad nam je to podnormalno i vidimo da ne uzima nikakvo sad posebno vrijeme i da ti to postane neka rutina.